statistics just don't allow for that. Thikoni ni tu thutha wa kambuni ya mawoni ya IPSOS kurekereria maumirira ma uthuthuria uria uronanagia munini wa mutongoria wa bururi William Ruto, governor wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mubi wa iguru gatagati ka gitandũ aria maungumitie muno guku bururi-ini. Mawoni ngũrani ni mathiete na mbere kubururuka. Riu atongoria na nimendekithĩtie uthuthuria wa mbeko niguo kumenya kuria mbeca cia gwika uthuthuria uyu ikoragwo ikiuma. Mzee anaitwa Wolf Ngangama Wolf what? Hatujui ile mzee mnamuonanga mle Mkonda. Mwewe kumuona hapa Naivasha akikuuliza maswali ama watu yake. Atuambie ni nani anamtumanga kufanya hiyo kazi. Kurigana na mubunge wa Kibwezi East Jessica Mbalu, uthuthuria wigii ungumania thiini wa bururi wagirwo ni gutafanio ni honge cikinyanĩire no ti kambuni cia mawoni iria ikoragwo ikihuthirwo ni Ateti kuhura aria angi. Tume za kuchunguza ziweze kuchunguza vizuri, tutoe siasa, na ninawaunga mkono kwa tutaweka siasa ama tutoe siasa katika corruption. Nake mubunge wa Girigiri Malda wa Gareugete no mwaka IPSOS meyumirie na yonania andu aria moririe ciuria matanakinyaniria maumirira ma uthuthuria wao. Tunatumai kwamba hawataweka siasa kwa utafiti wao, kusema maswali ambayo haiwezi kadhibitishwa kisayansi, ambayo haiwezi kapimwa kwa maneno ama kwa vile mtu anavyoankaa ama vile ni mnono ama ni mkonda. Lazima kufanywe research ambayo iko na parameters ambazo ni za kisayansi na iweze kudhibitishwa kwa ile mifumo ambayo imewekwa na watu ambao wameenda shule na wamesoma. Atongoria matiganite aria marahuthirire ni uthuthuria uyu ari hamwe na governor wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mubi wa iguru maugite ni mekwambika cira igoti-ini guthitanga kambuni ya IPSOS ni undu wa kumathaukiria ritwa. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Nungari wa Kamau.